In the United States, now the country hardest hit by the coronavirus, disaster has been declared in all 50 states. New Zealand has recorded its first death from COVID-19. The continent's highest rate of new infections is currently the UK, which on Saturday confirmed more than 5,000. The total number of coronavirus deaths worldwide has surpassed 150,000. A vaccine can be ready in 12 to 18 months, though some experts say that prediction is ambitious. Le la lo langi nei o fea ea o ai pea o le sami le masalo salo le la lo langi Yesu talia mai la nei tangi Yesu talia mai la nei tangi Sina mai I tangata na e whaia Le lau ele Ua ngala la tui lau wha amalo longa Alofa mai, mpai mai Le ai se mea mātou te mawhai Iesu se I wha amalo mai Sili Nole la lo langi o tau sa ili O se vai fofo O tangata maliliu I le ao malepo O e to ata mai O se a o a inga ea I le la lo langi Yesu liu liu alo mai na utangi Yesu liu liu alo mai la utangi sila mai itangata na ufaia le lau ele ua ngala la tui lau fa amalo rona alofa mai bai le ai se mea matou mawhai Yesu se I wha amalo mai Nea si poto Wangata fo I ole malama Te patu ia te oe Se I tau tai mai o le whainga malanga Ua sou Ma ua lutia I pe au o le sami Paula ba o sau vetalainga E bao ia I o matangi Yehova whaamalo lo mai I le lalo langi Sila mai I tangata na e whaia Le lau ele Ua ngala la tui lau wha amalo rona Alofa mai E ai se mea mātou te mawhai Yesu se I wha amalo mai Sila mai I tangata na e whaia Le lau ele Ua ngala la tui lau wha amalo longa Alofa mai Le ai se mea mātou te mawhai Yesu se I wha amalo mai Sila
sila mai I tangata na e whaia Le lau ele ele Ua ngala la tui lau whaamalo longa Alofa mai Pa I mai Le ai se mea mātou te mawhai Yesu Se I whaamalo longa Yesu Se I whaamalo longa Yesu Se I whaamalo lo mai